na yung haji, yami na yung Makkah na sa masiri ko balibolana. Maka na boleh mana ni je Makkah balibolai ini mani gangkan na mindre dwi ko di bangi na pake mindre Makkah na utama sertifikat tanana. Agangkan na lesu matu masih satu tungan na. Aye ni toma na perlu ki makuro. Angkat yo mindre Makkah, yami tu na yo ke Makkah na sa badena na melo mabisa penne. Sebab magai nasa ya ko haji gitu dakiman gas ya ko de panasa na to haji ko kion ro pande monro sisa na pole makadina na milo tu da kon ro panewe capu apala na haji ta na sabab magai lain ini ata maka dari itu sikas-sikasin na kolo ki makasing amala na haji ta ye ko pole ni Makkah ye ko wattunna de na pole Makkah pannewi na bisai nari ko pole Makkah na mo urima ori na bisai manato ye na roya se haji tarima sabab magai na ke guna haji batuan na mati nulu mak bisa panne wattunna de na pole Makkah sisa na pole Makkah urima bori na mo urima bori na apaloto ye na ya se haji tarima jadi ya pun nari ko angkat ye miniana wattunna de na pole haji mati nulu mak bisa panne sisa na pole haji la ilaha illallah na molo ica beru deto papada na kanci kunci tangan lona hade na melo gili-gili capu apalan haji magai mangkana fi qalbihi miskala dzarratin min kibrin de na wati jaji memoi bau na suruga de sisa-sisa na wati tamal na suruga mangkana fi qalbihi ni kita urila lena atina miskala dzarratin angka kesombongan nasaba magai malak de na cacara benci pun Allah Subhanahu wa taala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur de na gaga chona benci pun Allah taala ya to angker la lena tino makada aga je na ya haji na aga je na ya makasinga malaku na iko anariko angke papena tinge mapakoro angke la lena tita mapakoro de sisa-sisa na wadi nembo na suruga na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam.